Pada tolong ke bongbongin, kalau kamada tahu potana bongbongin, kalau kasih ale isi yo health, kamada giloto, malo. Atua mafi mau whawhita e pē ki hoa wha he pongpongkoini whenga maalie ko tukumai ke mau whadataha mai mo e Palemia ka mai ho Eiki Minista e kabineti ka Faiongoongo whai e pē whawhita e ho tauhi kua whai ka mau whanua ke la ko fia lei pē ne awhio ka mai tahini kuini whare ha mo heo fo mau whawhita e ke lau maalie ho Eiki whanua ka maa whoke kakai Pong ko ini mau hanga kai pe ke hifu holau mali maunioni tatake mau fononga pakaivia Eiki Minista ka ma hoi kabineti fai fua fatongia mama fa ko ia kono tatake fonua ko ini to mafi mau toi mo falala ki ho huafa mo ofa mo poto Fekau'aki e kai ke mama o me te mau tolu ka pau te mau tuku atu e mau whalalake atu koe. Tāpo ki mai ka Faiongoongo, ke hoko e nau ngahi niusi, hoko e ngahi talatala noa, wahe wahe he whiawhini, he pongpongini, hoko e ka whakanonga, whakalotolahi, whakawhia maali e ke ka kai whanua. Tua ngā loto e pē, e huafa, ngahi meani, me kole ni huafa, o aloko si suklaisi, ka homa whamoi. Amen. Amen. Tamo tō mafi. Tap mo tu yo Tonga king to bon ma fa do ha mo ko re be fa tap ko me ngai fa tap ka to fa ke to ta fa Polokalama po da no ko e po bo i wa e fi ma ke fo lo ta fe pul ngaki ta pe me monite ko i fa ha to pe ki update me he fi ka ko e mo nga he ngong na ta no ki ai i monite ai ko se ni a to ai ko fa mo ta ha he tai ni bi e ke ispo ke taha toluhiva, te toluhiva, he tau press conference wa Moimoi, ko wa fe mavalu, uangea mavalu ai ke isi he tainimi. I he uangea mavalu ko ia, ko fitu os discharge pe wata, pa ko ono lewa o toi almo ia o negativi. Ai ko taha tolu ia, me he uangea mavalu, ko fitu o sa ata ia, Pako ono ko nau sivi atu ko nau negative ka pau pe ke tau ke foi time required ko he protocol ai pot ngai mo ui ko hange pe ko ya mo wa fanangoa ko e me ko foi grupo e ua o ko ne hanga o hake ko ne tau fika ai ko e hua toli pia mo e MIQ ki nau tol ko nda mai ko e me muri ko hua tori foki o kau e kausela, pia mo kau popula, i he ianau tolu kone o puke ai, o ku sai koe hene mea hene e Minista kone ki he pilisone, o pau kua hanga hi whehu, ki he ngai whotutu a pilisone ke malu pe mo whahoko pona o whatongia, o ku mea ton peheni, ke ne tau whai ha po tāno atu, ka koe whakatoa koe ki hua tori, o ku malu pe, o ko si ai pe ai fotutu o ko whahoko kia ki nau tolu kone o puke ki whakamawai me he toenga pia ki whahoko whatongia whatarau ki he whamataro mai Minista ka mai komisiona o ki lawa pe o tauhi a ki nau tolu kone o ki hua tori o ku tuu teu pe foki ai kautawa na fio ka umai polisi ke apau fie mau a whakatolahi ko ngā koe o pau e puke ki nau tolu koe ni o mau i hua tori. Pahange pe kong mo ilo he ngahi po tānoa mai he ngahi press conference ne ongo te positivi mai no te mai varasi ka ku tolahi ai koe ke asi mai ki tua nau ke lava pe o whahoko nau whatongia. Koe toko wadibarewa koe taha i he MIQ e tōk whahoka tu he Minista Moi, mo CEO, ai whakaikiki, ka ko olai a koe ni au mai ki he ahoni, ko ukeisi o au mai koe ua ngeau maawalu, pa to o rewa mea i koe kau ata, toko fitu,
Ko e nau tolu ko alo negativi, ne positivi alo negativi, toko ono, ai lewa to lewa active case te au hiwa nima i he tai nimi. Ko i ki whamatara no pia, tu koe ke misa moi o pa ua ne toi tānak mai kia. Malo. Malo i ngā pito i Palemia, pia ko kore peke hufanga he tala whakatapu kakato ku whawhakiata me he ngahi whakamafola lea, mo ngahi media, kai ata mai motuan ke whakakakato at peki i tānaki at peki he mea i Palemia. Hange koia koe whika koe nuku whakakatu, pia me he last press conference, te au tolu hiwa, uange au maa walueni. Na alwe timi koe ni ki wawa au he aho monite, ospe koe tau press conference, pia nai o mai e specimen e tolunge au ni mataha. Pia nai sive specimen e tolunge au ni mataha ko ia o ku negativi katoa. Nai kau hene kau keise ono, ai koe nai positivi koe i wawa au, kau ia he ongongo lelei, iai mo ngahi pia ku neongo ne pehe koe a wawa au, ka o ku e toi whai pe ai wholau ki ai ke toi o mai pe hangahi specimeni ke toi whapapau i pe ai tu unga koe o ku iai a wawa au. Koe ngahi case koe ni hange koe ni i Huatori, koe taha pe ngahi kau kontek, me kau sela, ki he kau popula, o hoko ai koe ni ai tunga koe kui ai, e toko tolu noa, pia koe iai toko mahale toki whai mai whakaiki ki ia he kaku iai kau popula mo e kau sela, mo e hoa e kau ngaue, kunau positive, ko tautanoa positive foke ko e lahitaha u case koe ni, o ku kai kia ha whakailonga mai unau puke, pe koe whanki whakailonga anga maheni pe koe he tau talanoa. O ki ai pe toko ua ai o ku na whakatokoto ki he senta koe ai mua, taha koe hangatamaki, kai kia hane kaunga ana pe ia ki he tunga koe, mo taha pe koe apentiki, ka o ku lele pene vaisliva mo ni whaito, o au koe ke taini mi o ku ngari whainga maari e pe. Koe mai no pe ke he motuan ai whenga koe ke whawhok mai ho tau kakai koe ni pa me tua pleanga. Ia e toko wanima me he MIQ. O toe whaiho nau toe ki sivi he pongpongin. He ku ia e ngahi fika mo e ngahi whakailonga. Koe ni ihi toko lahi a nau toria koe ni. Au ku ngari koe tail end be koe whaka o singa nia o e kai tok whakapapau ia i he sivi koe ni o ku whakahoko. Ai koe ngofo i whika lahi ia o ku o mai he ripoti koe ia i he ahoni. Ka koe tolu noa koe pia mo e wanima koe e MIQ, koe toko tahawhaha pia ai pia me itua, me whonua. Ai koe whika koe ia ku o mai koe ia ku o ngoi pe potu ngā ue, mo e kau ngā ue ku whawhie maari e pe e ne tūnga koe kui ai, he koe toko wangau māwalu koe ni, o te ki ai ki ai ha puke lahi. Whātoka ngā iang he tau press conference wha Moimoi, na e os mahino pe fok o kui hene a te laite, with a capacity, pe koe te naulawa o koe mohenga whare mahake e whanoa, koe nau whare loktafa e tolu, te naulawa o tokoni ka iai ha ngahi emergency e hoko i he tainimi. Aia koe kui tokanga pe au ki he tawhako ia. Te u ki i lawe atu ki he tuunga koe ne tau huhumalui. Koe tu he tainimi, na e tau mai he tūsite, ai tōsi e
fituafe, AstraZeneca, ki he Hu'akavameiliku mo hoani. Toki whakanganga ke toki tau mai whakalahi e Pfizer, i he wakakoia a pongpongi, kau ku kei pai pewe ngau e aki pa mo e pure anga nusila i he tainimi. Ko ia koe ki ahoni, lala, koe fika koe target population, poki nau tolu koe whemau ke huhumalui, koe fituono, hiva, tahataha, kei tu maa e fika koe ia. Ko ia koe ke pongpongi ni, koe nau tolu koe tausi uluaki, fitu mano ni maafe, fitu ngeau tahawha. Koe tausi ua, ono mano, valuafe valungeau ni mataha. Pesete hiva valu, ai tausi uluaki, ko tawa oe no pesete hiva noa, ai tausi hono ua. Koe pusta tos, ai koe Pfizer, o pesete ne ua noa, na e taha hiva he tau press conference wha Moimoi, ai a koe alake whika ke tahamano, uafe, tolngeau ono fitu. Koe tau press conference wha Moimoi, koe ki nau tolu koe, tike ke nau lava mai o huhu uluaki, na toko tahafe tolngeau whaawha. Koe pongpongini, tahafe, te au hiva fitu. Koe ai lala kou tui peo ku saipeho ki malanga he reti o, ke toko ni mai e kakai e whanua, ka kou tui, kau media, ka mai kakai e whanua, o ku hanga he ngahi fika koe ni, pa mo e tau, alu koe ki aulunga e tau huhumalu i, o mai e whakawhie maari e ka ki tau tolu. Ai koe ngahi mea kou tau talanoa i maupea, mahu inga koe ke tui e mask, tau he wā mama o mi tai ua, no fo mau i api. Ke ue whakaawa koe e taimi koe he aho tūsi te mo e whalai te, o koe koe uhinga ia ke alu noa ia i pe koe ka wheitu ke whee alu ki ai. Mahu inga au pito pe no fo mau i api, to ke alu beha ngahi mea mahu inga, ka tau Moimoi ke ngahi tūtu uni o ku kore atu he potu ngā ue, ke kakai e whanua ke nau hanga mua o whakahoko e ngahi tūtu uni ko ia. Mahalo koe ki mea bea ko fie tānaki atu ki ai, Eiki Palemia, rato ki ai beha ngai whehu, i tau hen bege tari. Kore ke mista le tonga i prisone ke ki whamatala pe ke mea koko i prisone. Malo. Malo te. Kore peke hufanga te ngahi whatapu kotoa peko whai, kai a te whamatala koe ni. E oku toe ai Koviti huatotori, ai oku ai kau sela, pea moe kau pōpula. Pea ku whai whawawave no langa ai whare, neonga whawawave kau ku kei pau pe ke fōu i he fōunga ngā ue koia ai pureanga ke building code, pea moe umea koia, ai na kamata ngā ue a neafi o ku lotonga horisi i ahoni, koe ongo tufu ngā ia, o ku positive loa, kau tege nā ngoi a mea, pea o ku nā whaipe ngā ue, ke osi. Pea o ku maufoku mo e mari e ua, ai ongo sela, pea koe kau pōpula whewhine ke i hao kotoa pe, koe sela whewhine pe taha, o ku whamawai, ko ui koe ngai hange koe mea kou ku asipeu positive, ka koe tokolai taha, na os mau ka tō pe huhu, malui ka toke kau inmates, pea moe kau officer. Aina e tutun pau pe ia ko pau ke
ke whai e uhu malui, pea ku lele pe ai mo no sivi ki nau tolu me whahiri aho pe, o ku iai pe mo i toke tāko i ai kau popula, whatatau ke lao, o ku i totoli pe i a whai ngau ko ia. Pa wai pe amanaki mahalo e wawe pe hane tu, ka ku whakakato pe mea kotoa i totoli taimini, ko sia e ngai te niti, ngai mohe ngā who'o, pōta polo ke lava o ngāo e ake kaumahaki o ka whemau. Ka kapau kuia whehu i pia, a tā pe ke mā whehu. Malo, ik minister, whamatala whafofa ko ke whai. Koe, nake ihe kabinet koe tau ko osi. Na eke te tako osi pe mau popo pe mau hamu te teu ke Koviti pa mo tama iyo. Koe ahone nukulanga e whale, ko tukulanga ne whale ke Koviti. Hai tu unga nei e tu ngama teu teu. Tu vai ki tari ai. Maro api tsoni e whehui. Nau kau pe mohe kabinet e tau ko osi. Koe whakau ia koe ni ke kau popula koe ni hototori, nai ke awe ki tari ai. He nai os mateu os maua tari ai, pe au sekiua, malu, koe whetu e absortia, ke nai ke awe ki na tolu ki ai. Koe tong liri pene whakau, koe ngā pe, koe pe he o tonu ke tauhi whakataha pe nau tolu he ku nau puke. Pe nai liri wai koe ni e whotu ngā we o langa whakawawe ai whare, pea pehe ke atu ai te niti ma whaki moheanga, mohe portable toilets u Tongatapu. Ka koe parani koe mea nei me awe nau tolu ki tari ai. Hi mai nok malu apin. E ai kuhinga pehe ai ngai whotu koe ke apana ai hoko ha mea. Lala. Koe ki wheu peni ke he minister Moi, pe mo e CEO e patinga Moi, koe ki whoi toko ua nima who'o koe ni koe he MIQ. Ai au tau pehe tatoria e anga mou si o koe ke he nau symptoms o ku kei i he o ku kei, wheu ke, Whewe ke hao e umea ko whi oaku mo totoli, ka tau toke hoko atu ke umea ke. Koe mai no fuku mao e konga e kau popula e minister. Pea ku tu la vea ngofua rewa e toenga kou kei hao. O kui ai ha whewhe ai ni ihi u kei hao. Pea koe whangi hia maa pe. Pe weha whakau paka whotu tuu ke whaata nau tolu ia. Ki ho nau ngahi api ko hui ngana nau to e kau ki nau tolu he pihia he ni ihi kona ku osi mau. Malo. Malo, whewe lelei e. He koe ki aha lau pe ai lao ia. I e taimini. Pau pe ke mau whenga ke whao mau lelei taha. He koe ki aha tutuni ai lao ia. Ke mau whakata koe ngai whakata laiseni. Ngai whakata ke ka koe whakata koe i laiseni. Ko pau ke osi ngā we e ia. Wahe tolu e ua o ene ngā we. Ka kore whamore. Kai ki aha tutuni a lao ke mau tukuanga ta. Ta e mai me whamauanga. Ai ku whai ai pe whenga ke whai pe ona tauhi nau tolpa whai pe rere ta. Mana te la Maria ik Palemia, mana te la Maria ik Mustala. Kung mai na pete whamatara ko whakahoko mai, me tuunga ke mo ui e malum mai hao e tau kaenga na whapoate i watoritori. Ko ngā pēk whai hohaa, ko e sino e kakai ko ia. Nengo e nau nofo hopoate, ka koe kakai tonga. O kei pē lao ia ke pule ik nau tolu malu e whanau nau mau. O mai mua si whahinga ko ia awa whakatakoto, imputari ai, ko mateu he koe kakai ai o tua. Whamoe mole ka hoko atu, tatari on tari whamoe mole me stala. Koe press conference e na mau tau soan, koe ki whai tutun. Koe ki kore pe ia ke whakakato atu, e me stala. Mana tu ie, nge ia ki kakai ko ia. E tuku pehe i pe ia aho ia puke kakai pe awe ki whituke. A ki tau ngai mwana si lava peo, awe ki nau tolo tahu lerei, malo.
O kuange benia koe home isolation. Ka pau ne au ki e tuunga koe o ku whatu tāma ki ange kua pau ke ave tutun pe ki ai lao e prisone. Ke umea koe no whai, o kai ke ainoa ia ko pau pe ke tau Moimoi pe lao, ko mea mau inga taha, e taimini koe kupu taha walo e konstitutone, ke malui ho mou totonu koe ai community, ko pau ke mau tau hia. Katak pe ik minista ko ki fehui pe Fekau'aki mo hua toli hange kok mau tol ko wa mau ngai hoa ok tau hi ko I pilisone o ko aho pe o fa ta I ko ke telefone ngai family he tai mi fa tap tapu ko ni ko pule lulu pe mo aho to nak ka ko tai mo ta tu tamai isolate na to ko e ke pe au pe ko ha fa hinga fo since o ko ai pa mo ka o se la ma na to he Koviti o isolate mo na to pe ko ha fa nga fo nga ke o nge pe mo telefoni ke ki telefoni ma mau nga hoa especially ke fa nau he ke nau ko pe mai pe ma he Koviti o ko e fa nga fa ka na to pu ke lai ka fa malo he komisión na pilisone ka pe ke kausela he fa fe tu ta ki mai nau le pe ko ia ku pau ke fai sio ki ai ke fai ai lava o fetuta ke ngai family. Ai ku ie mal be ia o mafai o komisiona ke ni whangofua ngai ta whakoia. Kia whihui whikau mo hua tau toli. Koe tau pāsi me ni, koe tau pāsi me hua tau toli. Pālo. Ita, pālo au pito e tau whihui. Ada tu ke ngai fehu ke kata ko hika ko ni ma kata u ba nga ba ni pe wa ta plan fehu wa Ufanga pe he Tongatapu. O ge o feina lahi e minista mo ui pa mo ni kaunga we. He pongpongini I hano tāpalasia I he whelawhaki koe re Te Tonga. Pena ia ha whehu I ai whemau peke whahokot pe he koe tō tahana e puke. Pea tā ke wharemaha ki ke lama mai ha taha mamata ki ai ke tō taha koe ni puke. Pea whaha mai ia ku kai ke ai ha ne si po tō taha ata. O au beka tu unga o pekia tō taha koe ni pea pe he tō taha koe ne whelawhaki. Ne fai pe wai tu uni mai pe me fare maha ki ke nau fai pe putu pe tanu. Ka koe kore ke fei tu una ek minista mo ui. Ke te fai ang mua ha whamala ala ke kakai e whonua. Ki he tu uni pe mo lao ko ia ka pau I a te ha te mea whaka Eiki ngahi ahoni ke te mahinoang ka te nau tolu. Ngahi tu uni ko ia pe mo lao ka tak. Malo. Sai, malo ko lang ke si au ke nehanga o Sio? Io ho whanga be ngai whakatapu pe ku tamo I Palemia mo hoi minista, tamo ke ka Faiongoongo. Ko ia koe mea pango ko tok whanonga ni ako he fo I laonga koe ni. Ka koe kono moni whokanga be mo na mo mea ki he restrictions order koe na o ato e commission policy. O koe ke tapu I ho mai whare mahaki. Pea ko ata pe ambulance. Nengo koe ngai fika. O whae tā ki ai. Ka koe kātoa ngai emergency number koe ai o ngofua pe. Koe ngā ke tō ngai pe ka kai ke o te nau mau hālago. Koe ngahi koe hinga whangi talatala koe nai whangi mea Eiki. Ka pau koe ha mea lalahi o kai ke tapu I ke whei ngai mai ki whare mahaki. Pea ko ata pe ambulance 24 hours. Ke telefoni mai ki ai ke alato o mai hata. Aia koe mea pe ko whaamu ke ki whamahino he ni. Pea tatau pe mo putu. O koutu o si mea I pe restriction order koe nai tuku atu he pilikatia. O kei lava pe putu. O kai ke pehe ke ta ofe putu. Ka koe restrict pe a fika number. Pe ka pau kua ha ngahi concern ki he time lockdown mo manatu pe o kui ai pe authority o TPM, Deputy Prime Minister ke nehanga o whakahoko. Pe o wha time pe une wha refer mai mea ka mautolo ke mausio ke ngai health risk. Ka whaia ke whakapoto. O tu ka umea koe ke tau he koe ke utui u tonu ke tau au ka whainga tounga.
o ku peki a taha I api. Ta e lava tokoni. Ai ku mau ata api ke whai maha hakore tokoni ki ai. Malo. O e tutun pe ki he putu CEO ke whakamahino. Angai tutun koe ke putu, ka hau koe putu he taim pehe ni. Koe restrictions foku ko ne whahat he pilikati ai koe mawhai o Commissioner Policy. Ai koe koe mau ko toko ngofulu ki loto pe wanoa ki tua. Ka whai hono si ofi ngahi whika ia koe ia. He taim koe te tau ngā unua tuai ke o se lockdown. Ka koe te peo ko si asipe ia he na o si ot pe ai public message he mea koe ia. My restrictions. Loki toko ne te peo he putu. Koe lahi kon hono whaake ko tu ne te toke tā ke whai mo tanu lewa mo whai lewa putu. O kai ke hata konga pehe he tutun ko mo. Tu ke ka pako ha mea whaka whai to o ia. O hingai tutu ne toke tā. Ka koe putu ko ane po ne e ki putu nai kore mai tā mai api ke whakahaele mai kona api nai koe peki ai nai hahake. Ka kui wahe loto family. Pau tā mau e kau polisi o lele tokon komisiona mo polisi taha whahaere mai. Tau atai na pe putu ya koe fo itutun pe koe wanoa tu aga hongo fula lo tau pau ke tau. Kau kai ha whainga mea he whakangata koe ni ke pehe ke whakawave. Ka pau nau pena tui tuk whaabongpong pe koe aho ko mai. Koe koloa pe okay ke ai pungai mo. Ka koe pe kono koe whaahake koe pehe tutu unia tu ke whaile vai putu. O kai ke kau ia mea. Malo. Malo ko ki tana ke pe aku ia he pehu I mau inga ko ni. O fale pe fo ke potunga we ka pau o ku ke hongo I fanki whaka ilonga ko ni. Ke nofo pe I api o folo foi panatolo pe inu e vai ke la. Tuku ke ka pau ke hongo I whaingata ia au pito o ku atape ai fale mahaki. O kai ke tau fi he whare maha ki ia, ke aluange, ka pau koe whemau whawawave. O kuia ngahi laine telefoni, o whakaatahe ngahi waa ke te whakahoko mai e te talatala, pa te whakaata koe waa koe ni fō. He taim pehe ni, ko nau tolu o ku high risk, pe ulahi ta high risk e nau tolu, koe ngā koe ngahi tila whoki, unau ngāu e Fekau'aki ma moe, ngahi eria ko ia o ku tau pehe e whakamafola me ai whoko utua. Pe kuna hoanga whotutu, ai yanga e o mai I he taimi, ai moe appointment, ai koe ngahi mea ia I he taimi koe ne Koviti. Ka kapau o ku ke fie hao, o koe ke ta ofi. Pea mahino pe koe potungao e motuani, o ku waweange ki hono tā palasia, I hono whakahonga I mo whakamalo. Ia pongpongini, Wai toko tahataha kau ngāwe potunga mo ui kumau he whakautuan. Ko ki nau tolu, pe kui ai whahinga he laine mua I wafu. O ku nau pole, koe malu e whanua. Pe a kokole pe au ke kakai whanua, koe taimieni. Mauinga ke tau whengawe aki. Ka pau koe whakaukau I he taim peheni. O kokole whamole mōle atu kaku mō tolu he tō whohe. Pe tō whatongia e kau ngāwe au kai ke tuha momo whakaukau. Ka kore o moto o ni he taima. Kai koa taime nia ke tau tuhu ki hai. Ka pau ki o ngoi whangata ia o atape ia. Ko ki nau tolu whei lau. Ke malu e whanua. Pea moto e tāpalasia pehe. Ko tui peo ku. O ku mahau inga peka tau tolu he taim whaingata koe ni. Neongo katoa e lahe matai whika, ka kumau whakahoko atu. O kumonu ia tongania, ko tau pesete hiwa walu, pesete hiwa noa, ai hu malu I. Pea ko tui e oktokon lahi ia ki he mea koe nuhoko. Neongo e lahe whika, te ke ha toko ua pen te upehe oktokon whare mahaki, ko e apenti ke taha koe hanga tāmaki. Aia ko e toi ngāre waia, o kunau sai ko to hango me Palemia to fitu os whakaata ia
mo sai mo toko ono tesi mai una recover ka ko hunga pe ko ngai tutuni to ngai aho si pe ko tui ia ngai press conference ka hoko e lahi leva kina tolu e whakaata. Pagi ki time tatau pe ko ki whahoka te pēo ia ai tu koe huhumalu i koe a wawau he tainimi. Koe target population ni koe tahamano hiva walu fitu, koe tausi uloaki tahamano uangea walu nima e koe pesetia hiva tolu, toi pe toko fitungeau maua ki kai kakato pesete te au. Koe tausi koe honoua oku hiva onongeau hiva fit pesetia walu. Koe tu ia koe tainimi, koe fotutu e potungawe e toi whai lava ki wawa, kau maha apai, whunga whonua ke ave e huhumalu i, kau e pusta, pa moe ngahi huhumalu i ke he, uloaki pa moe ua, ke lava whakakakato ai ngahi whatongia ko ia. O iai pa moe fotutu e ta, ai potungawe, ue whengawe akpe pa moe Eiki Palemia, pa moe kapneti, koe sio koe ni ki nomuka, pea moe wahelulunga, e na lava pe ngahi helikopeta koe ni oku i heni he ngahi wakatau, ke ave hakau ngāue, pa moe huhumalu i ki nomuka, ke whakakakato ia i he ui ke kahau. Ai koe ai peo ke whanonga mai kakai whanua oku neongo ku i he tuunga whakawhie maari e ka e toi saiange, ka pau e kakato e huhu whakalahi pe koe pusta ke uwahi whanua kotoa, pehe ki he tausi uluaki, pe moe tausi hono ua. Ai koe tue he tainimi, o ngari whainga maari ke whakakato e ngā ue koe ni, ka ukikai koe uhinga ia ke kakai whanua ke sio koe ki he tō maa koe e whakautua, pa mo whakawhie maari, o e tō maa. Tauhanga peo tau he ngai tutuni no ko atu, peo hoko atu pehe no atu he potu ngā ue ia, ai tutuni ko ia. Ko ia i e kau Faiongoongo mo i kakai whanua. Maho inga pe ngahi pehe ha ngahi taiwhie maari ke o mai, ke whakalere i pe whaunga ngā ue. Koe ki whakahoha pe aku whakahoha atu o tāna ki atu ki he whehui. Malo. Malo. Sade pia lala. Malo pito Eiki Palemia pagu ko whamoe mole atu ke whaituuna Hu'akavameiliku pe ke minista lao angata whakapapa whaituuna ke hoko atu tefu tau whiatere aku whai paku ko whamoe mole atu tau nuno aku whai ai hoko atu moe tau ki whataha koe ulaki pe ki whehui Eiki Palemia koe ha ai whakatutu ngā ue moe ngāhi tau kei ma ke ai pure anga government priorities ke tau whakapaanga wanoa wanoa watolu e whakate fito i he tau tuunga lolotonga pia moe a kenga whakaaho ko eni e whiohi me Covid19 pia i he tau whonuani pia moe ngahi whakatamaki whakanatula ulaki pea o ki whewi ulaki PN, ulaki AN, ulaki PN hoko atu. O gai ha o whakatutu ngā ue a Eiki Minister mo ui, ki ono whakaivia, whakamea ngā ue, whakakau ngā ue, mo e tau kei whakaloto whanua ke ngahi whare mahaki, ki he ongo niwa, mawau, haapai, mo eua, o tau ngā ue, te tau kei, whanonga tu pe, me ngahi whakaaho me Covid Omicron. Pea koe ulaki tolu, ulaki si pe whaosi. Koe hae ngahi matawaiwai i he whaunga mo whaunga ngā ue lolotonga. O sio atuai ai pureanga ki hono whakarerei. Pea hono whakaivia ki he kahau i he sio ki e tau malu. Mo hao ho tau whanua. Me he Covid-19, pea moe langa ngā ue whakalakalaka ai whonuani. Malo apita. Ao son. Tori ke maa ki toi whehu i sani e. Tari whare rei i atu. Mau inga pito ngā i whehu ke o mai. O tu pia ke maa tu, maa koe press conference o no tolu pe whako hiri. Na tau tā noe ke mea tā tau. Pe wā whewhe li riu ai ngāi priority pe mea mahoinga i e pureanga i he
tō mai koe ni pewe ata mai koe ni e Kovita hiwa o lele hol koe ni ho tau ngahi kolo mo tau kai wheitu. Tuku kehe ai mau ngāwhi. Ai mi koe utali tata pua nei whai koe aho koe ia. O mahino e liriu. Ai ngahi mea o mahoi ngai ai pule ngā. Koe ngā pe he kua liriu ai ātakai. Nā tau parani whai tau tō koe ki mua ia. Tau pehe e rakau ki he maikiu. Petu hau mea ki community transmission. Ai ki mafuri he tainimi. Ange koe ngahi koe ako me api. Ulele rewa ako me api he tainimi o whafou. Nā kai ke e loia e motu mo i kei polo ki me ai interneti he tain tatau. Ai mafuri rewa mo teleti o lele rewa he le tio. Patok whakakau mai pe mo i TV. Kana e parani whai koe ki mua po na mo mea i pe. Nā kawai pa mo interneti he whai mix koe ako me api. Ai poke liliu rewa he pureanga e ne ngahi tamua ngawe mo ne whonga ngawe. Whakatatau ki ātakai koe ni ko tawa usi hai taini mi hange koe Koviti mo no whakatangata mo i wala mea pehe. Hange pia koe tau langa whaka ekonomika. Ko kehe whakairi e taini mi he koe ngā koe mea hoko wai ne wesi alahi ai. Hange koe whika koe nei tātu koe pangai wangeau miliona ai mau koe ni ki Tongani tupu me he Tsunami pia mo e Mongawhi. Wangeau miliona report ko ni o stari he purenga ka uma banke a mamani. Wanga miliona ko ya ko pesete 1.5 mai e tau GDP. 1.5 mai o tau GDP i he fo i hoko pe ko na mo ngafi. Ai ko ka do me ko Paula ke tau to briefing lewa pe anga fe hano wesia e tau ekonomi anga fe lewa e tau fotutu ha tau palan ke fatua silpe ko address ai foi liliu ko ni ko nga ko ha ko ni ai mo ngafi ai ko kautal ka ta mahalo ko foi statement ni fa le ko budget statement ni ka mahoinga o hanga o hake ko ni ai fe ma o ke tau to ki holomui mai ki mu to fa ka given ai me ko ki Tongani given ai ka ki nga te outbreak ka ko mau la ko nge fo no to pu o outbreak ka ko fa malo ta no ake pa ko me ia ko lo Tonga ka pu la ta ni ko ne to reprioritize to sio me mau inga pe ke mau inga pe te tau mo fa mau inga ia me ta ani ko resilience ani ko me ko nge tau for sure mo wala me pe ka malo fe ko ha fe da ko help you Onya to mai ka. Onya nge mai ka. Malo pito e fehui soan. Pea o kuia pe ai fotutu ai potungau he taini. O si mau o si fai pe mau whakailonga. Ki he ngahi whanua kau ngā api. O nau tu tarifaki pe. Ka pau e whai atu o au ku tau pehe ku lahi hangahi keisi lahi ai whema o ai hatokoni, pe whakahoko le vai. Ko tu ko he tainimi, ko niua, ko wawau, haapai, pa mo eua, o ku mau wongo i pe he tainimi, o ku whawhia maari e pe tunga ku iai ko he tainimi. Neongo ko he wangeau maawalu ko e ni, ka kutike kia ha fu keislahi. E kau pe fok pa mo e capacity e potunga aue, hange ko whahoa anai, ka pau ko tō tahatahain he kau ngawe, pe ka pau e toi alu ki o lunga o holo e capacity, pa mo resources, te mau whai rewa ha kore tokoni, ke tokoni mai. Ka koe tūko he tainimi, o ku maongo i pe ku kei whawhia maari e pe, ai tūnga kui ai. Koe ki o ngongo pe, tahana whai mau ki whakataha Zoom, pa mo e repi koe nai awe koe ki ai, ngahi sivi koe nei ave koe ki heni. Pa nā ngai nauhanga o mai koe omikoloni. Koe omikoloni foku te ai mo veurien peia tahe omikoloni. Ka koe veurien koe o ku sai koe ke te mau ai koe ku i Tongani. Koe ke peia te ku hanga whakai ai ke mau. Ka koe out of tattoo koe veurien nien o ku whaingofua mo ki hono tokanga e kina.
O toko ni mai re pi ko ia Australia mo New Zealand ke fai pe Fekau'aki ke sio ange pe lava fai ange pe linge tau fo I me ko e ka fitu ke ono trace ko ni ngahi feinga ko ke mau e tupuanga ka kono whakatoia e soane ko tui ku o ku ko e ko tari bea ki ho fehui Maro, lala, betul. Malo ko ki fehui Fekau'aki pe ke update ko ne whahoko mai ko e ki Palemia. Ok me jump po hiki hake a keisi unga ko MIQ pe mo hua tori ka ko ki fehui ko nia o ke CEO na mention he CEO he to press conference ni to ko si ai e whainga maari ke whaia home isolation I hataimi te mausio ko ki ai CEO ko osko ho whai mention ko ia whele telefoni mai me muri pe mo telefoni mai be heni he nau fia ia hataimi hoko ai hawhi Polokalama pe heni ko ki tokataha ko ni ne whai ki CEO ki New Zealand le whatata pe ki New Zealand ko New Zealand ka pate ke ko tūta pe ki ai wai ki rat test I ho tūta ki New Zealand pa home isolation pe kita a ho fitu po wa ta fa ko sio pe ni ke foi hiki hake ko ni foi jump ko ni ne hoko pe I MIQ pa mo ho tori a ko me o asi mai o ku tokanga a fonua ia ke no isolate ko e o whakahoko ko I he potunga mo ui pe mo pure anga ke ka family ko wai ha ki positive ko hina wapi a ku tuita mini ia ka pate tau sio da toria ko case ko ne mau ko ia I he community si e compare ki he case ko ne mau ko ia he MIQ pe mo ho tori au tau sio tau amana ki lelei o ku whanonga mai po tau he ai whanua ke lao ko ni au ko mea o whakahoko New Zealand nau ai ke na to trust system po nau whalala na toria ke kakai e whanua ke na whakahoko e ngau ko ke nau takta family au tau sio tau I tongani pa tau amana ki lelei tau whakahoko ni tongani waha ki sio ke kahau ke sio pe ke kainga ko muri na lava be ia o hoko even tau whanonga wai wanima MIQ ko tu ia we ka pai e positive ta haia te nau tau hi pena to agu lotonga whakahoko ko I tongani he taimini ko ki wheui pene malo malo pito lala ko e wheui mahu inga pito eni pa ko moni au pito ko ki whamalala pe he toko wanima ko he MIQ ke whakatongai pe he whonua ko toko ua tolu ai o mau considered ko very low viral load. Ai ko nau city value anau tolu me tatau yo me tau foi case ko topa tau kosi. Nei o lunga tol fitu. Ai ko tam ko o ia a city value he level ko ia it's more historical. But understandable pe ko foi toko ua pe ia we consider infectious. I had data from our Manlahi repatriation. We expect a 5% of all repatriated passengers nowadays to be infectious. We expect for 5% now infectious. So far, we think 2 out of the 180. So it's not a bad statistics. The way I confidence he mahino was fully vaccinated now tolo now test negative. I think we are happy quite happy but we are less worried because now we have controlled environment. Hange pe me I minister ke justice. Neong ka popular alright numbers but they are in a controlled environment. Aya ku the one of it comment ko only ki hongful tupe e community ai un hanga show o tau ngai whakataha mo kakai ko moni fo ko fononga tu te tau ke tuunga o e lahiang home quarantine ka ko e foi step ki ai pa pe ke he kai ke tau shortcut pa pe ke fai hono si fra lelei ke mahino ko facilities o ku lelei
Koe toko taha koe i ai o ko reliable, o mahino ki ai. Mo he koe mea ton hoke taha koe facilities u ton ke lava self-isolate. Ka ai koe tai min, o si ai hoke toko wofuru tupu i tau tali he koe. Me koe ni ke nau self-isolated pe ia. Ka nea spai hono sivi on. Pe au pau peke to ave e nau standard procedures, yang e nau operate, pe au pau ke declare whakalao. Ai matui ka whemea maho inga i pau ke ai declaration ia koe quarantine facility. He koe mea whakalao, pau peke tau fōhe lao. Ai koe ki mea be, but we are on that way. Ko maho ki whakamala alat pe ufika koe na he MIQ. Ki toko na pe lala ko whehui he lau koe na SEO. Neonga koe whika koe ni toko ua nima. Pe hevo ke tala noa koe toko ua ai o ku i lalo e na CD level o. Ai koe nei lalo ko ia, ko ki nau o whaike e tokanga makehe. Koe toko ua tolu koe nau CD level o ku maolunga. Ai koe mea e ua. Koe ne kamata, pe koe whaka osi. Ai koe na iai whoke ai hangeha na e pehe he media koe na e ngawe ake whuirea koe baby virus. O mo on koe baby virus koe o tala noa ia ke mahino ngofua. Koe foi whamatala ke mahino ngofua. Ai koe no sivi he aho hoko pe ho aho e taha ka pau e toe a CD veri uko ia. Mahino leva koe baby virus koe ne aluhi fo ia koe ke toe lahi e viral loti a kita pa te lava leva whakamafola ngofua. Ka pau e sivi atuku alu ia ki olunga. Te ui leva e au koe elderly virus. So, ai koe ne aluia tu di ada en ke male, ke mate pe more ia, pe kria ia e he sino. Koe ngau ia pe ke whai ngofua. Ai au toi whai hono sivi o ki nau tolu koe na e o mai. Ai ka pau leva e alu e whikai ki o lunga mahino, koe whai ua tolu koe ia taken pin negative i he hoko mai. Ai ko kuhinga pe e whamatala au ke maala ke mahino koku mau, ke mau pehe e kakai foi mahino ko ia. Pa moki mau tolu, ke mahino ngofua ai baby virus, mo elderly virus. Mahalo koe ki whamatala pia ke toi mahino ange, ke o te mau whakakata ake mea mo oni pa koe foi mea mahu inga ia ke mahino i he kakai. So, taha mea moa ba moho. Whamalo atu Eiki Minister i e ngai whamatala kunu ko mai pa koe. Kau whoke ngai whamatala whawhiawhia. Hainu no mai koe ne ola siwi koe mi Australia. O kau ai Omicron koe tonga ni i he maa ai pa pe ku tau monu i ai. Ko ku mui atau ko ki tupe atu ki whiwhiu i pato ki tali whakataha mai pe. Mui atau ia e whamatala koe ne Mr. Lao. Koe ngō tama kako na positivi na ki ngā ue pe, ngā langa, kako whehui pe ai e Palemia. Nā ku whainga maali e pe ki si tukangia e kau informal sector ke nau ngau he ngā langa, ko nau safe pe. Nā fuwhia maa wita senit, sa kau ngā whaprea ngā e, nau mohe pe atu mo wahe. Hau sai pe ia koe lao pe whokia. Maha koe mea e taha ko kole atu, koe ki mea pe taha koe, ko ngā ko kau whakamaketi koe toko naki koe me uta. Koe kau whemau toko naki, ko Nuku'alofa piu nau whemau toko naki ungoa pia uta kau tawho ki nau humai ki kolona whamaket. Ki ai pia whainga whaunga te nau tau he lao, e lawa ki nau mai ki no si whamaketi e nau whetau naki, ke mau aki senite koe awa koni koe, mahalo ka lai taha ngai whare tā paanga ko mai pi koe ki koloni pia whaia pe whakatau ia hen. Mau hao koe whakatau, o ke hao pe ki Nuku'alofa ni ka koe korea. Foi whakasi pe tupe ki mui ate ki ai tō wholawhala koe na whio he whaawa koe whalearea tau kōsi. Ai nei tā whia maari ke kai ki hanga he whalearea o sivi ai ngāue koe puleanga. Taim whainga ta aini ke whonua, whamalo atu he ngai whai tutu uni koni mo whahau kope ko hiri kotoa ma whatuki koe o ngā o whonua i mō tolu. Koe whio i pēpe nei aha whainga maari ke whaawa e whalearea ko ngā ke tokoni ate ni hikoni kau whafonga. Mono atu e lea koe kakai. He koe tūkoe tani mi bohange matua kau whafonga. Talamai e son e kia tu e talamai kau kope. Sai son ngau tari ata paku ngā ki whalearea. Oh, palo. Ngau me ose tau taimi. Koe whalearea au teike tāpuni. Nei toloi whanonongo pe.
ai mai no ke lere pe fale re ke lere pe ne komiti pana fa ho ko te tau press conference wa Moimoi ta na maulere atu na fa va ve tau ki press conference ka maulere atu ke komiti asosiale ko ai fale ale ko komiti ni o ku kau ke no talanga ai mo ui mo ya ko uhinga mahuinga pe no ai mo ui ko nga ko Covid-19 ba pana le vai ai kabineti na ia ka fofonga ai kakai mo ka fofonga ho Eiki o talanga ia me ko ni o mo tokanga ke ai ko hinga pe ke ange atari ka ai me tokanga ke ai ho ik me mi pa ko ni ko fale area ko ke na i puleanga ko tamu tau pe ke inform na tol fa honga na tol le ngai fa kau ma fai ka mo me ai pe ko fale area ko fe tu ia o pau fe ma ke ai halao tai ni mi te ia fe ma wa puleanga ke ai halao Fekau'aki pa mo whakatamaki ko no hoko os fe unga pe la lo tonga ko time lewa ta fa fe ma wa ke maulu wa whakawa fale area pe ko kamata fale area o pau fe ma o pa anga fo o me kai ke pacheti ia e pacheti tau ko ia tai ni mi ke fe unga pe i ve puleanga ke fa ko no fatongia te ke fe ma uia ke maulere ke fale area o kore ke toi whakalahi ke fai tūtō ni mai mo whakalao e whare area. Aia koe mea ke whakalao, koe mea ke whakapaanga, o ku koe kia whema ui ai pureanga, pa koe whatongia pe pureanga ke ne whahako whatongia, pe koe executive board ia koe mai whonua. Koe mea koe ki hono kua whamala ala mea tokanga ki ai ka whafonga, ai nea nau whahako atu, ata ngai komitia ke maua tari whehu iai, o pau ka hanau mea toka kei. Tuke a pau nau whi mea mai nau tohi rei tio, koe mea nau tau, pete nau mea mai ki ke press conference. Ka koe mea koe ke mau whi wahe atu, mo whakahoko atu e mau uhinga o mau whae ngai whai tūtūni, mo uhinga o mau whae ngai ngā aue, ata ngai komite e whare area, he teke tāpuni whare area, nai toloi whanau nongo pe. Koe ki tokoni at pe a soni ki he uhinga koe koe mea koe ki he whare area, koe ki Oki tāna ka te pe uia. Oku ata be ka ta ke o mai hono le o. Ata be fa fofonga ke o mai pa ko hale o no vahenga. Oku ne pe o ka ke mau tokanga ke ata be. Mau os fa ata la nga. Ka to nga we pule nga ku ta fe mare hata. Os to tala be ta o press conferences ke o ata ke la nga mai. Ko mau fa tonga ai ko nga fa ke ta mini ko ta respond. Ki fa nga ta ko nu koko. Ke puna ko mo nga fi ha o tsunami. Pau koko mai mai whainga tā koe Covid. Ka koe hanga o e pule anga o Palemia, ata au pito pe, mau whaka ata ko mau tau ataina ke tali ngahi whare, mau tau ataina ke tali ngahi launga. Ke whakatonu tonu ake, kai kaha whainga mea ia ngā wehe taimini, ke maunga whakangata i mo whakawhainga tā ia hatuku mai hale o hata. Wa wehe taimini. Wa be launga ne po koe ako tau pe wa o mai launga ka mau tolu. Mau check pe mo laka he kono moni foku fula he ngā we taimini pa ku kau katoa ai kau ngau ai pulanga koe te whatatak pe. Koe pot ngai koe meteki, o koe be foke nimo, pe koe moe whaahi ke he ia e fitu ke he. Ma taimini unau ngau e katoa he ngau e nimo. E unau sif, unau mau kau he tiriwa, unau mau kau he ngau e katoa pe whakahoko. E koe uhinga koe mood koe he taimini whanua koe ngau e whakataha. O kai ke taha whakapolitikare, o kai ke taha whakawhawha. O tau kau whakataha beba, o tau ataina ke o mai whakau ke whakatonton mo whakakato. Tā kou mau whetakai matolo mau amanake o ku tonu mo kakato. Hanga he lau ngā ia o whakatonton mai whangi mea, bau mau ngā furi. Pea mo whakatonton. Kako mahalo koe ki mea o mau inga pia ke tala ke mahino ke kakai whanua. I he lolotonga koe ne o whaingataa, o ku tau ataina hata ke o mai hane whakau. Malo. Koe tāna ke pia ke mea koe nei mea ke tōn Palemia. Ko tū mau inga ai fwoi whakau koe a. Koe ke pehe o tapu iai ai whawhonga ke lawa mai mau tānoa. Hange koe ngai whotūtū koe ni ki he ako me api. O pau waha mea au whi tāna ki mata. Ata au to pepo ngā koe ke lawa mai mau tānoa ke ai. Pe kaha ngai whotūtū e tokoni. He ko ngau te mau siu matol ka hai mea le rei taha mai whānau. Ko hai au pau waha ngai mea ke he lawa tāna ki mai. Kau ia he mea mahu inga ia, pau mau hanga whanau taulahi atu ki nau tolu koe ake, o mai ke tau ngai whaataha koe taimia ni,
o fie ma o nga fata pa hange ko me ton Palemia ke tuko politiki mo mea hange ko toko ni ko na mawawe panga wa mano ke fafofong na ke ko panga wa mano ke ka kabineti pe na wa mano ke ka wa ya Tongatapu ka wa Tongatapu nima ka to nga fafofong ko neo ko ke na kabineti ka ma wa hino o fie ma tata pe ka kai ko e na wa henga mo ka kai o ma wa henga na ange tata pe wa mano ke na to ko na tolu le vai ke na fa hoko na fa tongia o toko ni a ke na tolu fe ma vivili ai ko na ta ta no ke ki mua malo hoko ko fa market foki na huinga na huinga no ai ko ke ta ta no pe no feitu e na e ko mo ni ko huinga foki ava ko e tu site mo flight ke stock up ai ngai family na me toko ni ke lotonga ko e wike na ko le befo ke ka fa market ke o mai ki koloni ko hui ko futola ko e market e ko no mo te mo me abe ke u supermarket na nga pe na tolo o ngata hu ki loto he ku lifia befo mo na tolo e loto ko he ngai fale ko lo ko fo ke lava ya fa he fa market ka na hui nga pe he pe ho ai ko le ko lo pe wai fangi se tai se mari aki ai me fagi me pega ke fu mai no fau pa mau tok til pe mo e atona ki e a fala ide ne hoko ka kana hinga pe kole pe mo kole ko ke kakai ko ka pa te ke lava fa tau pe ngai fal ko lo ho fe ho mo fe tu pe no fo pe ai mo a het ke ka fa market ko ngai fe tu ko a fa tau pe mo me to ko ni kana hinga pe son malo pas ka pa be fa os me be foi fe ga na ko ki he hongo tu funga ko na lava pe nga we positive na lava ke ka nga we malo winga pe fokia ko na no foi wa tori son aya ko na lava pe o nga pe hange ko me ga na me ke minister ke malo pe na sino kana ka ke winga ke na to mai na to lu o ke pia hata haitua ko ai ko ke ka nga we tu funga ke faka ata lo he no nga hi Palema pa te tau whaata ka tu funga fe kau engineer fe ngai business ke he ka ko le pe ke fe mari pe mo ka tu mai ke ose ki wi ke ko ni mo tau si ai ke tau fono ngat ko ni malo fe ya ko soni ki he ke tu funga ko tu ko ni ku no forma o prisone o se fa ma va he ki na to le o ke hao me ki na to ko o positivi ai aku na no fo pena tolo ke foi pa polo pe ko ia ke na feto ko ni ak ke fai foi ngau ko ia mo fa hanga fa to nga ia ke ka u Faiongoongo ka mai ka kai fonua ka pau te tau hanga o fra ma va hei ai foi fika ko ni me he MIQ me tano a pa mo loto pili sone ko to ko ta fa ko me he general public o ne tala mai ai mahu inga ko ai o tau lava pe tau tolu o malu i tau tolu ke tau ta ofi fika. Ai ka pau ku tau lava ia. Ai ko fasi isi yang e feitu u fata toko lahi o au koen ke tau koen tau ke hao. Ka pau te tau mui pe ke ngai tu uni. Ko te tau lava pe o ta malu i tau tolu pe hoko te tau ngai ngau pe tau ngai fatongia ko no whakahoko. O ku kau katoa pia hange ko kau polis whakakolo. O ku ngai kau polis whakakolo ia unau fu toko lahi. O unau nofo vā ofi. Whakatoka ngai ang koe ke toton ke hoko ai pehe o whainga maari e pe mask. Me he potu ngā ue pe hano tuwha ke kau whafofonga ke au ke kau polis whakakolo ke ngā ue aki. Koe whai taimi maha uinga nia ka ki tau tolu, ke tau whepōpōwa, ke tau lava tau ta ofi. Te utoi whakamanatu pēu, ka pau te tau lava o tau ta ofi whako utuani. O oua te tau fuutukuange ke alu o toi lahi ange. Nā toi aha whainga maari e ia o e omikoloni ke toi riririu ia tau tolu. O koutui koe variant koe ne omikoloni koe tau mau. Kia te au ia o omi pehe Eiki ia whiunga mo tau vai. Pero tataha ai variant tau pehe ku sai taha ke mau, aini au tau mau. O whakatatau ke ngai whanua ki he. Ai ko toi ki i whakamamafa beau mo ki toko ni atu ki he whehu i ko ia pa mo mahino ke kakai whanua.
Koe taimi whaingata ain, taimen ke tau Fekau'aki, Fetokoni aki, Fepou aki. Mo tau mahu inga ia, he malu i ki tau tolu, kai lava ke malu e tau whanau, he koe ose ngahi mea tau whakahoko he aho tau foki ki api. Ko inga pe ke hao, ho tau ngai family, pa mo society. Malo. Aro. Malo apito. Koe whehui Fekau'aki mo aho shopping Tuesdays and Fridays. Ai koe tōlahi koe kakai concentrate he u whare koloa. So koe whehui, ko wanga whewhe hono whasisi I mafola e vailasi on these days compared ka paruna e lele normalo pe u whare koloa kai ke lahi e queue mo mea peheka, but still following COVID protocols. Koe pe malo. Okay, ai whatongi ai ngahi business ko ni. Ke nau tauhi ai o ke nau whahoko nau whatongia mo tarangofua ki he mita e tahapoinima pe mita ua ko ni social distancing mo keep a mask. Obviously, he ngai whetue ni ki kai ke lawa. Whatongia le vai a polisi pe mo ngai moi ke nau o whahafo po tānoa ki ai. But with regards ki aho ua versus aho nima, kawe he mea e whahasi o ki ai moving forward. Pe ko high risk he oho koe kakai he whai aho uawa versus ha toi whakatolahi ang hange koe ni nai me awa pe aho ni a banke. Ke only those people number ai na Western Union, because now MoneyGram, now how he aho ni, kai tau whakatau pe au. So we are looking at all those options based on our experience going so far. Ko hinga pe again ke whainga ke whasisi a possibility ko pipi he mahaki. But we are learning as we go. Hange ko lau because aho ua pe te tau ki spread te useve si kasa he aho moni te wharikolo ai tu si te pule lulu ko pange ke hinga pe ke whasisi a traffic i mo mea. Ko point well taken. Oye, Paula. Eiki Palemia ke lawe mehe ki konga nau kamata whehui atu ai. He koe whamatala he uku awe holo pa whanau tālanga I te moanga to'o ai whakataputapui. Pia ka pau ka whamatala whakalukfua pe, ka mutu ki lawa mutolu o toki. Ka pau kua palani pe he, ka kuai hono ngahi uhinga, mono ngahi kuai diria pe te munga ki ai. Pe ko ka pau ka foi whamatala whananga pe pa sai pe, ka kuai e talanoa ku whanau tālanga upehe te mutolu ai. Whakataputapui. Koe kore peke tokoni Palemia, o ku kore mai me kau ngoe ai kau taha palau gani koe ai ni tomololo. O ku nau whetu taki atu ke whahana whangi palau au tamau whangongo mai peke pure anga. He koe uhinga nau alu ke ki kau taha palau koe ni koe ngā ku mama. Pa kore mai ka pate ai atu ke toi mama ange koe ni. Ia toi te sai taha ia. Koe ako Eiki Minister Palemia. O ku mahino e pure angaia ko sia na Polokalama fai taimin. Ka kulahe eke mai bia me ngahi ua ko anga siasi. Pe ku waha lawe he feitu una pe ku feitu taki atu ngahi ko anga siasi ki hana Polokalama. Pe ka pai hoko ate lockdown ko ni ko ha tu unga ia. E ta faaki ko ni he ua ko siasi. Malo. Malo. Tau ki lawe tau ki he palau. Na tau tāna foku ngofo e alu ki uta o mate foi manioke ke Moimoi me family baka pau te lawa ho e te pe mo toha te fu manioke. Kai ko le peo ki ke kau taha palau ki pele ngespe tai min te kai o se tau mea. Tu pe mo ke kakato he fai sio ki ai, he fai sio ki. He kono moni fo ka pai lawa pe tam palau al to ta pe ki uta o te alma. Ko unga fo ke hono fa tapu ke tu ke al holo fa to lahi. Ka ko tui ko tau fononga tu ko ni ke o se weekend ni na kau he u mea ko ni ku mea ke Palemia ke whahasio ke ai. Na lawa pe o whakaata ka whapapau ko tampalau pe mo to taha ko haana ko nga kele o te alu hata ai kai tunu I uta mo whakatolahi e mea. Malo kai te hoka te Palemia. Aro, ke vea koe ke whataputapui o skamba te whai tā noa pa mo potunga mo ui. Ke sio ange pe koe ha ai hange poe nau lau ki mua
Koe ha ai tau harafonoa he osi koe ni a tahawha koe ni. Ai upau rege whai si o gei ki ngai tahawha ke malu ai kakai, pia moe hangepe ku mo wha tau tanoa kei moe koe ki mea kou ne kome fo i maa moe mea tau kainga. Pe koe livelihood, pe koe mo ui anga. Kakai no fua tau, pa whai rewa si o gei, ai na mau whai tanoa ni afi. Toi whai tanoa he ahoni. He koe koha tūtu ni whai ngofua, e te hanga fua tau ai risk koe pe koe uesia mo ui, pe mo ui anga, pe mo mea whai sosiale. Mono to'o koe to tonu o tangata ke tanke no fo mau. Katoa mea koe koha mea tau pehe o ku iyo tau whatapu e whai ua. Pau ke whaha taha no tālangai, ke si o koe hai ai mea e uesia he whai tūtūni koe. Ai mea e uesia he whai tūtūni koe. E lawa nai ke tau ki liriu e whai tūtūni koe, ke toi le rei ange mo maluange kai taim tatau o mau pe mo ui anga tō taha koe ia. Hange koe mea koe nei mea ke tōn Palemia ke whakaata ai Palau, ka koe tam Palau pe mo e whangi mea pe. Even e tau sio ki he Mali, tau tonu ke whakaata ai Mali koe. Tō taha Mali pe mo tō naua pe, mo nao whamoni, mo whai Fekau. Whangi mea pe he pe, he kukunga sūna o lei tau pau ke tau address pe, e toi whai koha Mali pe i kai. So, koe whai tāra noa pau ke whai. Pau tōna ke whai mo kamata no tānoa. Pe whakata he tainimi, pe whakata he kui kahau. But that conversation need to happen now. Hei koe ngā pia kuia o kulahe ngai mea he tau kamata mapun katoa. Kai tau sio pe ki ai, whata tau ke Whemiaki koe mo misa mo ui, ka mai ne CEO mo ne pot ngāwe. Hai ko lau, ne whai whataha neaf, te whai whataha he ahoni, ka tau whai nolo rewa he kabineti a pongpongi, pa tau toi pōta anoa pe, o whahoko atu ka hai tūtūni, he osi koe aho sāpate, mo tau hoko atu. Mea koe ki he ako, Iu ata ia ki hapi ako pe ke whanau mai. Hikma programa le te o huk mau tolu. Ai au ko si fie o se hifo i kun Charlotte. O nau tala ke nau whanau ako. Whanau mai. He ku silapa tatau pe. Ka koe nuku o mao mai matoi kau whai ako. Ai no whai ako i. Ata abe hapi ako ke whanau mai ki ai. He ku mei le pe ia. I he silapa koe ni ai ka atoa. Le pe me he lau tohi au ke korisi. Koe whaki mea pia o te ke whasi o ki ai, hange ko u pepa ko option ni. Mau ke lere pe he u compulsory subject. Ka ko option ni te ke whasi o ki ai. Ko hinga pia, he ka lere ko alu katoa ia, te mau tō katoa matoi taim le te o, he kai taha me te motoi tōk pe ki ai, mana sai ange ki ai ka te whai tōk pe. Pamo tong fai pe si ai ki hange ko assessment pe anga fefe hano assessment o pa te tau ke lockdown ne pe but at the same time mo si o leva anga fefe ka fai ha ko I time fa tap bui ai ko ka to me ko pa pe fa si o ki ai e tau fono at ko ni mo ai mo ko ki mo mo to ta ba tu Malo pito ek Palemia mau whainga maali e ki fie ilot pe nia ki he toko wani ma ko ne mau he MIQ pe koe kotoa pe nau tolu I ha waka pe e taha lawe pe koe waka e tolu ne o mai koe pe koe nau wahe pe I he waka e tolu ne o mai koe waka e mi whea ia. Malo? Io malo, io koe waka pe e taha. Pe maa koe information pe te upasa to o koe waka fisi. A mo tok whakau mo to he mo whakakua. Ai koe whakawhisia ko ia ene whai tokanki ai. Ko ngā ko nau tolu ne malunga. Kau hawa whisia ai na osuhu malunga na tolu pa nau posta. Pe negative nau siri ai ko wai fia ai au hawa whisia. Mo tok whakau mo to he mo tanga. Ala. Mere patoki. Ho ngau pito ek Palemia kai pehe ke ho ik minista ngau e whahau koe puleanga tau te whito ka ngau tol koe ia kau laine mua wai whakapapalahi mea te au me tolahi e whonua ki ngau e oski a velenga ngau whahau ko ke male whonua koe ki wheho I pe ia koe hae nai e whika ke ek tokon Palemia ke oat kia launga koe e kakai
ke ngā ka pau koe o mai whika e whakasisia nau tā ki he Fekau'aki he kuhoko ngai whehui koe ia koe toi taki ki halai ai ni ihi tokola. Pea ka pau waha taha tonu ke ni tali ngai whehui me ngai laku whakakaukau ai kau poto lalahi i he whonua. Mua koe ki ai e whehui Fekau'aki koe moi Koviti i ngai puleanga koe ki mua nai whakahai o to e tute koe ia o e ngahi koloa ke mo uilelei o kawa e Vestapolo. Ko tui o koe taimi koe ni o i whakataputapui mo i tō mai koe e Koviti ue sia ngahi ngoi Vestapolo koe ia i Tongani hili koe ai mo ngāwhi. Ka o klawe e whinmotuani o koe ai ni ihi o i kau pisinisi o kunau to o i whainga mali e koe ni ke nau hiki ke totongi koe koloa pea o ku kau ai ngahi Vestapolo koe ia pea mei tua puleanga koe ki foi te mata e taha koa o paanga e tolu. O koe naha whakaukau ai puleanga ke whakaiwi ai ta whakoe ni ke tuunga e kai mo i lelei koe ia ai kakai. Koe ki kapaika, koe ki mei stipika, waha ki mei Vestapolo, kai tatari ke tupuha ke Vestapolo ai kaungou e koe ia i Tongani. Pea koe tolu pe whehui he mao koe ia o he whainga mali e Fekau'aki pa moe mo ngāwhi. Koe tai nimi ni koe ngai wheitu koe ia na e lawea tamaki i he mo ngāwhi. Koe ni ki pāha pepe ki ngā lulu ko osi ala mo Faiongoongo ke leti o. O pehe me vase o loko a Tongani o ku mohe. O ku mohe tā ngulu nai pe o ku kei mo ui pe mo ngāwhi. Koe naha update me he ngahi sino whawapule hange koe nasa moe ngahi vaasi o loki koe ai muri. He ngune nau kei whakatumutumu pau kei tukupe nau toka ngai Tongani ai tuunga o kui ai e mo ngāwhi koe ia i hunga tonga mo hunga hapai koe ia pe malo. Kau kamata tua he sika e. Te o te sika koe ne tolu koe ni ke mo noti pe. Mahalo kai toi mohe kau tama koe ni he tā. Koe whika ko Paula mau. Fituwalu tahanima tolu whanoa. Koe tokoni ki ai koe fituwalu tahanima tolu whanoa. Koe tokoni koe tarekita koe ni mo ko mafua. Koe kau tangata koe ni os whakamaka e kai toi mohe ea. Hou e ua whape le. Koe fitu tolu fitu whawalu taha. Fitu tolu fitu whawalu taha. Pea koe tokoni tarekita lewa ko moana. Koe fitu hiwa ono ni maua walu. Fitu hiwa ono ni maua walu. Ngahi mea ka pate mau tāpe ka Paula ku kai ke tari mai tā ka whia taha ngo whika koe. He ngahi mea kou mau whia mau, ngahi launga. O ngahi tai whia maari. He kunau o koe e tamai ki ai unau nouti e nau tolu ia. Ai u launga ko toa peke whakapapau i whahanga o tia. Malo. Ei ko haka whia daha mele. About hange koe approach ko nu fai pura ki moni. About waha hakoloa fu alu malunga. E fai lewa tā noa ke pot ngā rei pā ke nau whahu ke competent authority ka lawa o he. Ai koe koe mea pe apau ku mou whatonga mea ki whakapā pe ke pot ngā koe ni. Te nau assess lewa sio pe uku whawariware hiki mo mea. Pau kuai lewa e nau whaunga ngā ue ke lawa o tokoni e ta whakoia. Son, koe alfa asi ni. Maro pete Palemia koe. Ek mista moi koe. Whamalo atu ki he whamatara ko ke whai mai pia ko ki kalafi le rei au pitoi ko mau e tai mini koe. Na ke lau kan lawe nei ke toko laha Tongatapu ni ko toko walumano ni maafe. Pea ku toloto he kau positive case kau di ke uangeau ma onu ku uangeau ma hiwa. Au koe o kiloto e toko uani mai a o mai mei muri. Pea ku whia maari pita motoani e Palemia ke whaunga loka koku ke whai, tai ke au e toko lahia ke whatu utamaki o pese te taha, ke poini noa ni maono, ka kai ku whihia, i he ki whai ka kai koe ni. Pea o kia mana ki lere ia ki ho mou loka, pako e kore pe ia, lo tonga mahu e whanua tai mini ngai utalamu mo e tokoni e ni mo ka pote tau ke ahi trial, whai whakawatu o taha, ke tau practice ai mo ui, whakapoto i api, e utau iloi koe transmission koe ni ai virus, o hoko he whetu utaki toko lahi he panke, pe ka pa o kulawa e wallet banking, whakai ono poni, ngai mea koe a whakawawa,
Pea ko uhinga e fotu ko ni o ke ma fana la he motuani he ngā ua e wheitu na i Palemia. Fotu le reo pita ka pau e lava ke tau ki. Ta ki hoka tu pe ko hai whaunga e whai ke tau ia ki. Pea ko men le rei taha ko mau he ni try to live with the virus ka ki hanga whaka apa e tuutu ni. O te tau nofo mo e vailasi ka tau nofo mo e fo i tuutu uni koe ke tau tariangi ai ka tau e vailasi. Koe ki mea mawahe pe koe ki kāinga neo mai me red sauni mo nau tokonaki ki a mau wheitu, mana mau kei hao. Fekau'aki ke nau foki, pea mai ka hau koe Faiongoongo Pautalangi au ia, mō kore ke Minister Moimoi ke aha ki rapid test e kau whai tokonaki ka lawa hu mai nau mea kai ki loto Nuku'alofa, Tongatapu. Koe ki whonga pe koe ngā wilifia ki kāinga ia he o mai me uta, kau sangi mahu ia ki pou ke ia ki rapid test nau tonga toki ata, ke nau mai mo nau mea kai transmission, ai virus ia ka kai. Koe whakao si pe ukta ia mo ki wahenga ia, whamore minister lao koe ki lao ngā mai mei taha nima, kolosi mai a taha whaa ia hu mai funga misi, koe si kāenga koe ia e ko mai a moe haka, moe IT loi, mo mai a moe tohi huhu ia hi ngoa ke ka hao ia ka ilo hi ngoa ia moe whaunga, e whakalere i mua tunga ngā ue, e nau kolosi mai taha ni waka, koe taha mai pe me funga misi. Kaka nau tō ke o launga ki a polisi. Malo. Ka koe ko lere i whuke ki wawau, ko negative ko toa e ka positive i wawau. He tō he taini mi. Ka e toi whai pe whuke me mi sa moi hano toi tesi pe whuke. Ke toi wakai pe, ka ko katoa nau tol koe nei, na tau whaiono koe nei positive, ko nau toi si whamui ko nau. Whai nau tol he turi ke taha ke. Ka wha malo e ko lawa te, koe haka e toi whewe taha. Malo pito soane whehui. Ko tui koe tahia e whehui maho inga. Peneongo koe ki pesetsi isi e taha o te keke huhu malui. Ka ku alu pe aho, ku toko te au tupu pe ku nā mai o huhu. Ai o koe mea ko o ko tokanga atu au ke kau media, lala. Ko tui ka pau te maunofo soni, maunofo he toko tahawhi te au hiwa fitu. Ko tui e aonga nge ia ho mohanga o entertainer tok pe ki ke talanoa ia. Mo talanoa ha mea ku ke langa i whonua. Mohanga talanoa i koe hae solusini ke toko ne a Koviti. Mohanga o talanoa i koe ha mea lelea i ai ngāue a potu ngāue mo ui. Mo fuatu whakaukau he Fekau'aki ke tokoni ke tau ngāue. Koe tāpalasia ia kaulai ne mua kou kore atu. Mohanga tā ofi. Whawhepukaha mo whakaukau ka tuku ngāu e kaulai ne mua e te tau whewhe. O mou hao, ko nau tolu. Na e pekia ka laisi ia ka tau hao. Koe fo i mea mahu inga ia ka tau tolu e kau media, ko mou tolu o kule o lahi. O whanongo atu ho mou kau whanongo ka mou tolu. Na o tala noa whaka ia ngahi press conference koe, ai toko tahawhe, walu ngeau, walu hiva. Koe pongpongini, tahawhe, te au hiva fitu. Mou nofo ai, ke tau press conference hoko, ku tau holo ifo, i he tahawhe. Pea hange koe tahawhe hui asoane koe ane nai, Fekau'aki pa moe whakaivia, mo whakat ngahi whare mahaki. Koe waka koe me Australia, mo Nusila, mo Fisi, o kia kau toketa, kau nes, na nau lava mai ai koe osi koe wike ua meheni, ku nau ata mai ke tokoni ke ngāwe. Ai te nau lava whetongi aki nau tolu, ku si i mautangi ai he Koviti, pia neongo ene ku nau positivi, ka oku whawhia maari e pe o kai ke ha mai hangai whakailonga whatu tāmaki, ki heni ihi ko eni. Pea koe ki tokoni pe ia kai ke u amanaki soane na ke polis whakatotolo hoi au eki wawau tahanima. Kai ke ngata pe Tongatapu ko au eki wawau tahanima mo tahawaho whakatotolo au. Nau tonu koe mau timi wawau koe ai health ko au ki wawau hoko ke tau o. Ke hoko adoe ho whakatotolo pa ke tok whakma ripoti. Malo. Alo, tu e ke he tōn Palemia ke. Malo kau ki whakasea te lea. Koe ki mea pehua ko toka ngei ulaki e whalau e o tuanga o whaki wawau.
Koe taloa pe ki wawa pe taloa mai. Pe hili ko ia pe toki folau ki hapai pe mo ngon niwa. Ko hui ko tunga ko kwa wawa ne on pe kusai to kono ka ke whakakau pe wawa pe motongan no whataputapui. Ko e kau pase se he ka ke fuwa o ke toko tolunga au mo whangea ko nai mea. Ko e tutun ko e potunga au e mo ui pau ke whakakato e ko e kolet pe ki he mo nau filifili pe ka pau ko ho alu ki wawa ko halo eva pa ke ki malolo i foko e folau ko ni ka tuang ke matu a ko ku loka henta to fita ke kau wawa na o mai pe kai foki ma ko ki whainga maari eni pe mo ngahi uta ko u whare koloa pe mo ota ki wawa o whainga maari eni ki avele o ka pau au matalam lolo ko whainga maari eni ko e whaunga ko ke ngau aki ke folau ki wawa o ku foko to pe ke asiale a kawola ke pot ngai mo ui whai e sivi mo mea ko ta kato ko ia ke whakakato kai tok whaatake ke kau i he wholau koe ki wawao. Ko hono whao sipe ko hui koe lahi ai tokanga mai ki ai mo e mhono eke mai. Ko e ngau e kou whai koe i wafo hono tuwha koe ngahi uta. Ko e nā tau update wha mui fo koe o se container tolunoa kai toi wha pe os mo e wha koe ni. Hono tuwha, pe nei mo container e ono make ai koe aloha gen ke container e wha ngofulu. Nā e whakatua sila mai moe ke he nimo, pe ulo tonga whahoko he kau ngau koe i wafu, koe kau sotia, kau polisi, moe nimo, pe moe customs, no tuwha ia. Ai ko ulau atu ko he reiteo hei aho kotoa. Ka pau nei o mai hauta ahataha i ha whafofonga kehe, o pehen lewa hao no fonga, fonga o kua. Ka pau koe container na e o ku whakatua sila ke hakolo, o ku kolepe ke he whafonga wakake nau whetutaki a kelemete wahe. Ke nau whai no sive container. E kole lewa ke ofisa kolo ke nau mai i ha mea lele me he kolo. O ave ai koloa me wafu o tufa he kolo. Tak tahanof pe no api. Kai takayat pe ven ofisa kolo. Ka pau ke container ko yana e whatua sila mai pia ka foi kolo e taha. Ka pau lewa ko e container ko yana e o mai ka whafonga ke. Koe ke o mai ke he nimo. Ka koloa ke he i loto. E fonga, e fau pe he fonga ko en whai taimini. Ke ko kole pe ke kakai ko nau si hanu mai mo tatari ko ke nau mea fa fetu ta ko mo kau fa fofonga ai ko tuai pe e kau fa fofonga waka nau fetu ta ke lewa ke customu ke nau ngau e na tol ke no sive container ko o tukuange ia itahi o kau mo ia he kiu ko hono ui mai e kelemete ma ko ki ongo pe ke whakamahino pe malo pe Whamalo atu ka Faiongoongo ko tau hoane taha moi konga loloa nge tai mo whaoe a sāpate o lotu whawhiawhia pe fu whi mau ke eke ok tai pia whita Kata ke tupe e Palemia ko ki whi wawe benia ki he tawhaki koe ai tuwha koe tokoni ke haue he tawhaki Covid nei ai totaha kau tole ke reka ne whaki lawe moia ne mana tu ia he taimi ai sake ne whakahoko mai koe tuwha koe tokoni ne mau e pe kau whi mau viviri ma te whi mau pe kau wesia ai koe tsunami ko ni pe mo ngawhi ne mahino pe tau whi mau viviri koe lahi pe kau wesia ia i tongani pe ku kone whi mai pea ke whi o tu koe pe kua ha tawhake a tuwha ko ni kau wesia ne tau wesia ko tō pe tongani malo. Uwe ka mate tarika pa tōni mai. Matui nei ato he pure ngā e whaiwahe e ua ai kau tōle ke leka. Ko ngā pe koe mau whatonga i pe taim whainga tāi. Nei atu pa mo toi whi extra wahe a ki nau tōlu whainga tāi ia. Tuku ke ai ki pāngai ni mangiau nei awe ki ngai whamili nei tau tōnu ai ai tsunami mo ai una svai pe fratonga ai fie mau makehe ko ka tole ke ka ma na tol fanga ta ia kai ta tau pe fai tu fa ko na ko lau ke na tol na tau tonu ai ka ke pe on boy tau kai nga me ata mo ma mo me ta ke fai pe ko ga me nga ma he ni ai ni mo to ki ara me pe ton pa me ke ai ko tau fa o spe nga wi ke fie ko tau no mo
ka ko nga fo ku na hiki mai fo mo na wa ya pi o no fo hili mai ki Tongatapu pau pe ke ho no tau hiki na tolu ko ko nga pi e fatongia ai ko ran na to tana ke fuka ni nai na ave wa mano ke ka fa fo nga o i lo ke ka fa fo nga ya ho to va nga i nga hi sino ke ko Red Cross ko ni mo ke nga ke na o pa na i lo fa nga ta ya ta ha fe ma vivili pa na fa to kon ko nga ke wa mano ko ma tu ko wa mano ni i holunga ya he to kilo o an ko ka na to ko to kilo ko wa pe mo ko ngai te ala to ni ya na to ka ko foi wa mano ma ke he ni ko hinga pe ko ke he ko na tula o ha fa ta ha pe Covid19 pa mo me ko ta ke we si ai ko ni Koviti i he Tsunami o fai lockdown ai o kunu fenga pe pulanga ke fa pa ni si ai pe mo to kon ke ngai business angolau ngai business na la la na awa pa ni ma business si holo I ki fu na awa na ave to wa ko inda ko hange pe ni immediate relief ko to ta no ki bu rebuilding I mo reconstruction ni ka ko ki to kon ni ai mo fin ke ka wa ka to u sekta ke mo ka kai ke o kwa la we si ke to ni ai time fai ngata pe ni paku fa me aki pe ton Palemia o ka to ngai to kon ko ni o ia fa nga mali ai ke te to mala o ia fa nga mali ke pe mai o ton ke ma o me ko na ka nei kai ke ma pa la vale va fa to ni leva to sito ke ton Palemia mo mi sta pa nga ke nau fa ya to ke kau he monu ia ko ya pe ai ko ke ha to ni e fa no o pe he ko nga ko mau sa vea ko ka ko na to len fi ma to ko ni papa ke he ko ke kau he na to ha ko ta ma ko ka mo wa nai ha mo ko fa mu ia ke mai no I ka no tau ka nga to nga ko fenga pe ni ke to ni ka pa o ku ka ta pe pa ko ke mo ka wa fa fe tu ta ki mai na to la pe fa no to fa ma lo la ya tu ka ta pe so ni ma o se na ba ke to ki ha u ta no mo to me ko wa ke fa le ke ki fa ta ko mo fa to pe ko hai commissioner as le na lo to me mu ko yo nga ke fa pe ta no ki to ko ni mai po ta ki fo no mo ta si nga me pe ko fa ma lo tu ai he ta la va ta fa ta ange ko me mi sa mo to ko wa nga ma va o si ata to ko fitu to ko no ko ma fulio negativi ka to ka positivi va va ko na walo negativi ta ni pa ko ange pe ko fa ta no ko molala pa te ke to ai foi to ko wani ma me he MIQ mo foi to no me pilisone ko foi a to fa muy foi to ta fa pe ai ki ta fa fi mali ki ta lava ki contain pe ta ki lava ki pule ai ma fola ko ni e ba fa malo la he ge nga we mi sa mo si yo pa mai na ka nga we ko nga we la ka ko nga we fa tu ta ma ki fo ke ange u ta la ko ki fe hala si pe o ke ma ke pa ko fe to ta hain ye ka nga we po nga mo o na ma ai Covid-19 va ai au ta fa malo ai kai ke nga ta na tol ka ko ka na tol ko ka police ka so ti au na fa na tol fa ko na fa to nya ka ma ki na tol nga he wa fu ke o mai pe ai tau supplies ki nga fa le koloa mo ala me pe he o ya ya e fi mo fa malo ai ko le pe ta ha ia ki nga he le ti o mo ka newspaper ba mo ke ai newspaper ke ki holo ki hi fo mo ta fo vili ke pot nga mo i ke o mai ai fa madala te ke ton ke release mai e ka ke hang bo ko ta no ko ki mo ha ta press conference mo mo fe nga be ko hai te ne rak ta mai ha fo ifika e ko ha no ke ha me fu ma inga ke ta mai aneu pa ma to press conference no to ta te fika is it so important ke ta mai ya aneu ko fika ni ko fi ko ha ko nga ko media ko o ke va veta pe ko media ko o ke hanga o compromise ai ka nga we fa ma ki o ai ke na tala me au ko ton ke na tala ma tu confidential ngai fa matala pe he so o pa leva ya time te mau I lo ai to ta ko unde hanga likia o ko ai leva pa ma ke to ta ko ya pa leva I lo na ke to ni ke ne fa nga we hala ko ya e ai leva pa ma ka ko e ko ta winga pe ki ai mo ki ta li pe ta no pe ni pe se ho ai ne ta mi te fa no ta popola ve pong ni o pa pe te ma fa na ta ho ai ta we ho ai
Ako whawhiawhia pia mo kore atu ke tau whenga iaki. Pauaha ngahi whamatala o atka koe. Ha o ki whapapau mai ki he tōn Palemia piko Mr. Moi. Ki o ngā kai tōki whamawholatu. E mahui ngā puto pe hono awe whamatala ia. Ka awe whamatala o mo ni. Awe whamatala o tahange koe mea e Mr. Moi. O langa hake ki tau tolu ai. Ko e whamalo ia. Ko le whamoe e tu pea pau ku kai ke tāu e ngahi tāri me ngahi whamatala o atu. Ka koe whenga peke o atu ka atoa pea whamatala o mau pehe. O tāu mo to tonu ki o atu ka ki mo tolu. Mo tāri mo ngahi whehui. E mo uni api o pea o tolahi. O mo kakai o nau Moimoi a mo tolu. Mo ngahi ongongo, mo ngahi totonu, mo ngahi whamatala o mo o atu. Ko tui koe tau press conference hoko, mahalo a pongpong, i ma whai tūtun koe, pe ko hae mea hoko atu e osi tau aha tā wha. Wako whatangi pe te tau pōta anua le re ai, mo tau sio ai ki harafononga u tau pehe malu, tai tau pe u tau whatonga i ai, ngahi mea keke, tau wako, i ngahi wike kon ku maliu atu, i he tau lockdown koni. O kore ai tau whaosi. O e keresa tau e kusi sukulaisi, o whatamai, Fo he lau maare maane o ni tumua e ma tolun ke o nahiri ka whai peo tangata. Amen.